Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Come on, the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Holy, holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord Most High. Leli ie, ua whai oe ma mea mātou tēnā nofo ai. I lea tupulanga, ma lea tupulanga. Tātou te talo. O e olo mātou malu a papa. O e olo mātou olo mawalunga. O e olo mātou te alita. O e olo mātou wha moe moenga lo mātou tu. Au noa malau whio i lo mātou wola. E whano whapuase i mātou lo mātou utua. E ale le mātou te tutua i nei tae au ma mātou si tia, le whawhitai o le vi inga o le whamanu, o le whane tanga i lau a whio. Awa wa sili mea wa e whaia mo i mātou lau whanau. Lau tai inga mana i lo mātou wola vai vai i lo mātou utua. O e lava e te amataina o e fo i te whai uina o lo mātou utua. Mātou te talo nei tae au se ia e whamanuia i lei whonga lau whanau. E ui e pō nā mai lai lumo lau sira whanga. Ai mātou te tali tonu e te whamanuia i ai mātou i le nei tae au lo mātou utua. Ono lo suapa Yesu. Amen. O te whaitau ina neupu mai le whionga pa ia le tua le nei tae au. E vea ma ta iala mo tātou au sauni e tātou te tāpua i le tua salama mua mua. Tolu fwai upu le whaitau ina. A muia le tangata e le savali le filifilinga e a mio leanga. E le tu fwai o ia i le ala o e angsala. E le no fwoi le no fwa o e tā wemu. A e nau o ia i le tūla fono i oba. E mafau fwoi o ia i lana tūla fono i le ao a toa mo le pō. O ia fo i e whapei o le la au o tō i tawhane o vai tawhe. E fua mai o na fua i o na lava tau. E le tō uru fo i o na lau. E manu ia fo i mea umana te whaia. Blessed is the person, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is the law of the Lord. And on his law he meditated day and night. He will be like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in its season, and its leaf does not wither.
and in whatever he does, he prospers. Blessed is the man. Ole upu blessed. Sau mai le upu e peru ole asha means to be straight, to be right with God. Blessed is the man. Speak of happiness, blessedness, contentment in the life of a man or woman who walks straight or right with God. O le tangata mia tonu la o le tangata ua whaamanuia iai le atua. O le tangata ia ua whaamanuia, o le tangata la ua whaamanuia iai le atua e savali. E le savali, e le tu i le ala. O e ngasala e le nofofo i oia e le na fua o e tawemu. Aia, o le tangata ua whaamanuia ina, po le tangata ua whaamuia iai le atua e nau o ia. I lana tu la fono, e le ngata ina nau, ai mawhawhau o ia i lana tu la fono. O le ao, a toa ma le pō, o wha tusaina o ia i le la au o te tō i tawhatafa o waitafe. E manuia mea na te whaia, tātou a inga le nei tae au, o le tangata wha amuia i le atua, ma le tangata manuia i le atua, nā te iloa tāpua i lo nā atua, nā te iloa le i lo nā atua. Nā te tāpua i le atua i le ngā atua ma le whamao. Tātou, pese le nei tae au. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the name. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, and it's you'll be redeemed, to sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, to sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever. We sing the song forever and amen. And the angels cry, they sing holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. With Jesus, your name is the highest. Your name is
is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing that you are holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Whaamanua tō mātou loto I lawa whio lo mātou utua. Na mātou si tia lo maluma lo mātou ngō whie le nei tae ao lo mātou tama. Pa ia e mamalu oe, siri ese oe lo mātou utua. O le alefa oe o le omeka. O le mua ma le muli. Wa te tāu maunu mea I lawa whio lo mi inga I le nei tae ao lo mātou utua. Ia mawhamanuina oe. Thank you, Jesus. Tupu o tupu, le ali o ali, le amatanga, le ngataanga, le alefa le omeka, tuta sipaia, o e lava o Jehovah, tupu, le ali o ali, le amatanga, le mataanga, le alefa le omeka, tuta sipaia, o e lava o Jehovah, Jehovah.
O balava oe. O le pa ia lama oe. O le mamalu lama oe. Ia au tupula ngā lau mamalu ma lau mātanga o fie lo mātou atua. O le mabau e oe le whababau e tu maulava oe lo mātou atua e le suia o ananafi o le so. O atai au e le suia o e lo mātou atua. O le atua e siri lo walofa. O lo walofa muti muti vale ma lo walofa tuno. Whaapitai lo mātou atua.
O le tua oe o Abrahamo. O le tua oe o Isaac. O le tua foi oe o Jakopo. E ifo tupu mali sili o le nei lalolangi a te oe lo mātou utua. So se lanu, so se ngangana. E ifo matuli vai a te oe o le tupu e te otasi. Ua te tau mo no mea ia te oe le vi inga. O le wha manu ma le whanetanga. E te tau ia te oe upu o le vi inga i o mātou ngutu lo mātou utua. Ma le vi inga i o mātou mawhawhau. Mātou te vi i ai lo suafa. A wā o le suafa e sili suafa uma. Le ai se tasi atua e tusama oe o lo mātou utua. Mātou te ala whawhitai le nei tai au i lau whio. Au wao lau pule whasoa i lo mātou wola. Whawhitai tele lo mātou tamai. O le ola, ma le soifua lau whanau e tau mate i le ete lo mātou utua. Pei tai o lo soifua oe lo mātou tamai. E te sila fia mea uma i o mātou tangata le di. Silafia o mātou loto. E te silafia foi o mātou mānatu na tunga.
pe ta ia sili o manatu I lo manatu o le tangata e sili o wala e na ilo wala o le tangata o lo mātou utu ia muma malia I lumo lau sila fanga le taulanga lau whanau le nei tai ai mātou te tālolo mātou atua ono lau wala au pa ia I so se ainga pa ma whana lo wanganga pa ia lo mātou atua pa mai se lo wanganga pa ia lo mātou tamai mai se fo yo lau wala au pa ia le tinao le nei ainga lo mātou atua e whaia lo fina ngalo ai le o mātou loto lo mātou atua mātou te whaapitai lau a fio ono tau sanga e tele wa e fo ina ya te ia ma e whaamanui ai ya te ia lo mātou atua mātou whaapitai ono ngalu o ana ngalu e ngalo mātou atua I lana whanau malona a inga lo mātou tamai mātou te talo le nei tai au lo mātou tamai alo whangia I le ifonga lau whanau lo mātou atua pou mai langi lo mātou ola lo mātou atua e manui ai le mātou sabalinga lo mātou tamai Whaptai lau whamalo longa I lungo lau whanau lo ai inga lotu lo mātou atua Whaptai lau tau singa I au na lo mātou atua Au na tai tai, au na sui tai tai, mai se foi o foi aonga o le pionga laua pionga lo mātou atua. Toia ina, mai se le loa loa lau kalesia, whaptai ta mā. Whaptai lau tausi mai lo mātou atua. Wa o e lava e te tausia I mātou lo mātou ta mā. Whaptai le ola male malosi lo mātou atua. Fuanga lau e kalesia mo le anga I luma ma le luma na I whatau nuu e lau fio lo mātou atua. Whatau nuu mea uma e awala I le tala inga o lo fina ngalo lo mātou tamai. O le mātou te talo le nei tai au lo mātou atua whaamanuia le ngalo inga whaia le timi lo mātou tamai. Maua pēa lo lātou malosi lo mātou atua. Awale ngalo lue ai lo fina ngalo lo mātou atua. Mātou sauni e whalongo I lau a fionga le nei tai au. Ia talia ma le loto maulalo lo fina ngalo lo mātou atua. Ono lo suafa Yesu ke riso lo mātou walima lo mātou whaola. Ua mātou te talo atuai. Amene. Amene. Tātou walala mai whaapitai. Ya. Ai o mele tātou taulanga e lau whaiesi te talo mo tātou le nei tai au. Ia wale atua lo mātou tamā, mātou toi tā ua le pa ia ma le mamalu lau fio lo mātou atua. Mātou te au ina se taulanga le li ie o vae ma lima o lau fina ngalo. Wha pa ia ma wha manuia le nei taulanga le li ie o na o lau suafa Yesu. Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
tautala i le mea moni, pese a le mea to te le talitonu mai ai a te au. O le mai le atua, e whaalongo ia ia fionga a le atua. O le mea lea, to te le whaalongo ai, a wae le mai le atua, o to, yo vale li le atua, la o fionga, ma to te whaatangsia e lo lofa ma lo le lei, se e fesoa soa ni mai. O mai leanga waa mātou te whaitau wai ma malama. Lo mana mātou te malama ina ai maola ina au a fionga lo mātou wali. O ani mea o le mātou wola, lo mātou tino a tō ma le mawhauwhau e ono whaalawelawe ina, ma vao ia ai i mātou le taunu unga, i le malama anga e te tauna mātou iai le neitai au ta mawha mole mole, lo mana pule ao, a ia ina o mātou loto ina ia tau, la mātou whaalongo ma la mātou mawhauwhau. Ia mātou loe tusa o lo fesoa ni mai. E vi ia e lo sua whalo mātou li. Talo lea la tuia Yesu. Amen. Ia, salo stala masani ai tātou, me se lava i Gospels. Ia, aolo ia ini sa vani whaima whamana tunga i tātou. Pero wano whai atu le telo, teimi o le tātou o langa Kirisiano. O le tele o tātou me whai e mafua mai i le mele nei. One of the reasons. So tasi o mafua anga whapena, ona whapena le whaingo lo o langa, ona le mafua anga le nei, e ngalo ia te oe po ai oe. E ngalo ia te oe po ai oe i le ali. Whataita inga, pe ona iaile nei tai au te whiatala noia te oe, i se whaupunga whaapea, whaulu tala ina ai, le tātou sa vali, o whanau a le atua. O whanau a le atua, o lo iaile ka le se te tono le tuspa ia mauna tala anga, e tele ta unga lo ta uinai, o te fia i le tau le tusa ma le tala noa Yesu i. O te fia we whataro whaere o se a Michael, ia, ma siona whatua, o whaun tātou ma futa, ia, ma lo, good morning, konnichiwa o tālo whalawa, I was just guessing by, yeah. Okay, ia vi le tua. O whanau o le tua. Pero whatu tere taunga o tau o i tātou, ai le wawai to le tara tu spa ia malakanga anga le whai Yesu i o ke fia mana o ia whai mawhamana tunga i tātou, so se Kirisiano lava. Born again Christian. E ala tau tātou whanau whauina o le mea le kupu. A kau whanau whauinga o mea i ali ai. E ali ai le meta o le ainga. E ali ai e iai lo tama. E ali ai o le kamanga whelonga kali, o longa kali bolonga finge o oe. Lono winga lai i le vavai atua, le whai o tātou ma Kirisiano, o tātou o whanau o le atua. E alanga kau kamaka a kou le kua, o ia na whanau wina i tātou. Mea lana ngā tau e les Kirisiano, o le uso, po le brothers. Why? Because we have one father. E kasi o le tātou tamā, o lea tua lea. I la lo tala noa Yesu, ia i la tō whapenana le fia talitonu, le fia whalongo, le talia. Le mea moni le nei, o lea, o lea tua, o lo lato tamā. O Yesu, o lea tua liu tiu tangata o Yesu, o le na au ina mai, na sau mai lea tua. Ele fsili fo ele pe ufai ma anganga ya so ngai, who's your daddy? You know? But whose child are you? O se akali o ai oe. O ia ngā oe, o rika maa ngā whanga winga oe. No, e tusai ma le wawa aia atu ai i. O ia lo tala no Yesu i tai mapo tapu inga. Lo whapenana matua i matu ia, onga. Ia saunoanga Yesu, e whekau e koe ngā kalawhape, e so aki le whainga o kala Yesu. E makui, e le alo e whaisa sao. O tangata whapenga o ngā devoured, lo lato o langa. Whapenga o ngā ofa, o commit lo lato o langa ila o nanga, ili tawhatua tuanga wha iutaia. Le la tala no atua Yesu, ma le malama le leo Yesu, le talia, le aise avangoa ngā wai ai, le aise avangoa fia whalongo e lau li ia te ia. A one ngalo ia te oe, le teimile nei, o leo te tala no atu, i tangata ua ta ua, o whanau
a le tua. Nga le lua lava mea kwi mga e whamanatu ate o le nei tai au, i le whai o tātou ma whanau o le atua. You know, we are God's children. And the first thing I want you to know about us being a child of God is this. O whanau o le atua, e alofaina e le atua. And that's when I have some cross-references here. Umalong whai kaukako cross-references nga ia. Tātou anga e tuloa mo le whangai no tino. Ai alo mai, ia se tu atu sina mea ai I lo nganga. E tau le atua I tātou o lana whanau. 1 John 3:1, whai mai tala Ioane, whaauta I le silisili o le alofa o fo ina mai, e le tamai a te I tātou. Notice something here. E rika lava Ioanga I le atua o le tama. O le tama. Listen to this, mai. Whaauta I le silisili. Behold. Whaauta. This is one of my favorite words I le kuspaia. O le upula o le whaauta. E fōringa whamataraina whapea. O le alo pisinga iai. O le alo whakamalanga iai. O whenga e whelewhele so lo elo mawau whau. O le alo le ato toa, lo le lava. Lo vai, po ovalo ka mai po fa o makau kia lo fa valea o le winga ngai o kala. Ko o me ngai fai. Ko lo fa valea, ko le ovalo ka mai, ka ofi o pisi. Ko lo popole. Stop your celebration, whatever that thing that costs you that so much joy. I want you to pause for a while. I say e lo le melea. O le sili o le alofa. O foi na mai e le tama ya te tatou. O le mafua anga lea, o fua ia ali, I le kelea le ngalo fa mai, ina ua I tātou, o le whanau ale tua. Can you imagine? Is there anything that better than that? E se si mea sili aku ngai lo le ngai manguia kelea. Ngai lo le, kako ia sola pe ke fia pe afe aku, o yo le akali I le lao, o whenuti. O le akali I le lao, o la vea. Asia, e ke mi mika langa ke lor ko inga kama e lo kama. Asia, me se pa pe master lo kama. E king lo kama. E ke fia. Asia, langa foi ke relate, la relationship. He's your dad. Lisi aso ngaf ke le lo pesa alo fa lo mangkua me ka kare se pangi. But he's my dad. And something or his mom or someone say something. But my dad is more popular than him. And we're talking about the rugby players. I say, how much more to tau wai ona e mita I lo ta ma na whana wina oe I lale anganga. Menga wha merkara Ioane, wha auta sili o le alofa. Lalo ngā kala, e leise si mea e sili a kunga lungo le mea lea. E leise si mea e ova kulanga maa ngaia. E leise si manguia e sili atu. Ngai lo le manguia lea o lea. Wa alofa mai lea tua, o ta ua e tātou, o lana whanau. O le mamailo lai, o le mea lea, e leiloa ai tātou o le lalangi, a wā na leiloa o ia. O la lama lo mautinoa le whanau lea tua, mea ngā ke whiua e whaise mea, e le kia lea o langi a oe. Mea ngā pengo whatu, e alanga le whasia o se silo Christianity, because you're not living your Christian life. E alanga le ki ngā o se si, o ngai rei loa kangaka, you are Christian. Langa ike me karangoa I kako ma koe le mangu ke siangoa. Matter of fact, the reason why you have more friends in the world, because the world don't know that you are the son of the Most High. E le loa, e le langi. A lea wha merkala Ioane I wha mai, o le mea lea, e le loa ai au tō le langi. Kau kako, o sili aku le loa le langi kako. Ngai lole I loa e isi uso e tātou lava tātou. E ke whiu lava la whailinga I o langa. E leka I kai malama lama le langi a tātou. E sea, le anga foi o tātou o whanau o le tu. La whawhiwhenga I loka ko pia whapea maitara tu spaia, e le I loa lo tātou tama. Menga le I loa tātou. O ani whai longa I loa ai o tātou o whanau o le tua. Ma neia ia tala tu spaia. Kala lava Yesu ma teo lima iwa whai mai. Amu ia e whatupuina le while mu. Ea, aua e ta ua I lātou o atali o le tua. Whiangi while mu e whakupua.
Fiangi misa ngā whetuatua nai o whapenganga koe whealo ai. Ona o sau whaakupu ngā while mu. Fiangi misa o whapenganga e to e maia ili whialwhaninga ti taona iai. O tali o le atua e whaatupu le while mu, nothing more, nothing less. E le aingi whai ngā whika whai e, o ora sea kali o le atua. O ora sea whinga o le atua. O le ioe lau tali, o le mea ngei e loa i tātou ea, e whaatupu le while mu, e se ame whai e Jesu ia kala. Langa le kako ke ola leo langa, e kukupu pea le ai o se while mu. E iai fe tuatua na inga, e iai le feita na inga, e iai fe uta inga. A fe mea kala kuspa ia, whanau ngei ale atua. Whalunga kala Jesu mei amu ia. Lenga kau whaisione whamutala lupu le amu ia i, whamei skemi o le manuia, o le mea lelei, o se mea manguia, o se mea lelei, o se mea alofa ina, o le tala ave lelei le mea lea, o le whaatupu o le while mu, and you know, a ke lor kaka whakupu while mu, o atalii i la tau o le atua. O talii o le atua e whaatupu le while mu, rona winga, e le tafuafi, e le whaatupu vevesi. Kele loa kemi, pe e sili atu ona vevesi mea ia i la tau o ta ua whanau o le atua. Nei lo tangata ele uni whanau o le atua. Aso la popo fou o le whaolkanga le meu tusawai. E le fusula sfiku, le fusul pope, le fusul maamonga, a fusu mātou o ta ua o whanau a le atua. Because that's how we regard ourselves. That's how we thought of us. Yeah. We are the children of God. O tātou, o mātou o tangata o whanau whauina. A mea ngai kupu ea. E while e mū makangaka, e whai mai mātou e len tangata whaulaina, a fusu whanau o le tua. A whai mai, o tātou o e whaatupu e while e mū. O le whai mai Jesu o atali o le tua, o le au whaatupu while e mū ngā, o fiangi misa o whapena ana toa fia mali ona o oe. Le atangia, le whai, o lo wola ina, o le olanga whaatali o le atua. Whanau o le atua, e ta ina e le anganga o le atua. Mea ngai ala inka whaku while mu. E mea kai kuspa ia o le anganga o le while mu, ma le alofa, ma le mana, wa o maina, ia i tātou. Mea kai la Paulo le Roma e valus fuma le wha, a wa o i lato uma, notice the word uma. It tells us, so se ka ngaka lava, o tangata lava, o e taitaina e le anganga o le atua, a mai Paulo ia Roma, o atali i la tau o le atua. Mea ngai le ai e se me whai e oe, e ti ngā e le whina ngalo o le atua. Asia, because you are led by the Spirit of God. And the Holy Spirit will never lead you to do anything that is contrast with the holy will of God. E le tā ina lava le ngang pa i o le atua, o e whaise se le usika inga i le atua. Mea uma taitai e o le whiong pa i a le atua, i le nganga o le atua, e whaia mo le vi inga o le atua. Lona winga, e whai me tusa e ma le whinangalo o le atua. Nanga eskemi o maasani e lau Kirsiano, e whai mai o le ua musumusuina o ia le nganga o le atua, a ka o mele mea le musumusuina e le nganga o le atua. Ma tua le a inga markuspa ia a le atua. Ie, ka umenga mea la musumusuina. E leo le nganga o le atua. A misi lo mele nganga o le atua. No inga le nganga le anga. O le kalanga le whai Jesu i. Mai, o le tauta maa o satani, o kou ka maa, o le ki Apollo, isea, ngai rule, ngai lead o kou, e le nganga, e leo le nganga o le uta maa, le nganga le o le maa o Jesu, le nganga le o le atua o tātou, au le nganga o le ti Apollo. Taita ina e le nganga, e o ngatasi ma le upu, na tusia e le nganga. See, that Holy Spirit that fills you, that same Spirit who authored the Bible. O le nganga lava nai whaatumuina i tātou, ma taitaina i tātou, o le nganga lava le nai tasi, na tusia, na fionga pa ia a le tua. A whai mai tātou tusi whai tau le nei tai au, o le mea le nei e loa, e le whanau o le tua. Part of verse 42, whai mai, a whai o lo utou ta male atua. Listen to this. Po ua o tou alo whamai i atea. Can you see that? If God were your father, you would love me.
For I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on my own initiative, but he sent me. O le mea le iloa ai le tangata e whanau mai le tua. O le alofa i a Yesu. O le whanau o le tua e alolofa i le na au ina mai e le tua. Oai, o Yesu Keriso. A wha mai Yesu a tau alolofa i a te au, kausi au polo inga. A wha whenga i lo le alofa i Yesu, e kausi polo a inga a Yesu. O a mai lau kausi ngā polo a inga. For instance, o a mai lo alofa. Pumaka Yesu, e a whei kula whonga umara van mele, alofa i le tua. Malo loto a toa, malo manatu a toa, malo marosi a toa. Alofa i le lua te tua, oi whapei, o e lava ia te oe. Simple, very simple. Pese mai loe ta tolu fasili, o e o la inga le ngā mea. A whapek whamea o loe, alofa i le tua, malo loto, malo marosi a toa, o whapei i le whatinongo le ngā mea. O e mafuta i le tua, o e uskai i le tua, o e alofa i mea alofa i le tua. O pa ia lo o langa e tusai, ma le mana onga o tu ina mai e le tua. Ma Yesu a tau alolofa i a te au, tausi i a polo inga. O a mai kako kasi ngā polo inga. O a mai lo alofa. O a mai lo ola whapai a ina. O a mai lo ola le loto leanga. O a mai lo ola le whamaoni. O a mai lo ola matau i le tua. O a mai lo ola fisosoani. O a mai lo ola tā lai i le alofa maleanga le lei o le tua. Ma Yesu i au tō alolofa ia te au, tasi au polo inga. Leanga ua tele le au alolofa, ai le aise au tasi polo inga. You cannot divorce these two. The love of Christ and the keeping of his commands. O mea ngai loa i tātou whanau le tua, le ka le sia a le tua i le nei tai au. O lea, e alofa ina e le atua. O whai tātou mataunu unga o le alofa o le atua. Lua o mea te whiamana atutu atu o ta whale nei te o whanau a le atua e la ngona le si ufafonga o le atua. Verse 43. Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my word. Se ale mea e le la ngona ai e o tau la o nei upu. A wātou te le mawhaia o na whaalongo i la o matau. Se ale mea le mawhaia e o na langona e o tau la o tau talatu, if I paraphrase. O le mafuanga e ala in ko le langonga, le anga ko ke le fia whaalongo. Le anga to te le fia malamalama i ia upu. Kala le Yesu pe atu e whamatalaina. A wau i la tau e leo ni whanau a le tua. Le ango whanau o le tua e langona. O le upu ngai whasamoa ina i ngā le langona. E whaliuma ngā kuspa ia o le upu a whawhaingo fia i whaperetani o le understand. O knowing. Le lau me kala a Yesu. O le ale mea e le malamalama e o tau ia upu. We're experiencing a me whapelo o Lancashire. There are times that you feel like you don't need to understand. There are times that you think, oh, that doesn't really matter. I don't care. There are more things that are more important than that. A makara Yesu, se ale mea e le langona ai o tō lau nei. It's a rhetorical question. Jesus being God, he knows what's going on. And then he gives the answer himself for this. If I make a wātou te le mawhaia o na whaalongo i la matau. E le whapeo le inkaringa pe whai pe. E le meanga o le mawhai, o whai mea Yesu e le mawhai o na whaalongo. O le winga ka Yesu, le aise loto e tali ai. Le aise nau ta inga, le aise loto atu se ia o ina. Le angol context le I, o Yesu o whai aonga, le uli o kamiki aonga, o isi la fia whaalongo. O e fia whaalongo, o so o moni o Yesu. Real students of Christ, because so means students, followers, and these are the real followers of Christ. What? They want to hear, they want to listen, they want to sit under his preaching and his teaching. And many a times people say they're Christians, but sitting under a preaching and a teaching is like a punishment for them. O se mea ti ngā, o se mea whaingaka, pese a venga mamafa.
ia le whea koe sau se ia o ina I tātou la fionga pa ia ale tua. A whape ia se musua, a whape ia se loto au ngata, I se kāka ua manatu o ia o le Kerisiano, mai ia o onga Yesu, let me tell you the truth about you. This God, who is the father of Christians, is not your father. And you know this context here, no one is fatherless. Ele aise kangaka, e ka ele aise kama, a ele kama ele tua, kes po ailo kama. Ele se fa pe, ele se kama, ele se me fa pe ngai. Either your father in God or your father is the devil. Either e ke kama ele tua, pe ke kama ya sakang. E fa fenga ilo ka kama ya sakang. Ele fie fa longo. Wa ia ele fie fa longo, ele fie aonga, ele ese ngau ka inga fie mala se mea. Ola tu fe tawina. Pamai se ale me le langona. Ai e o tou lau nei upu. Why do you not understand what I am saying? It's not because they don't have the potential, not because they don't have the ability to understand, to comprehend the truth. They do have the ability to comprehend, but the thing is, it's a problem of the hearts. What is the problem of the hearts? They don't want to listen. They don't want to learn. They don't want to hear the word of Christ. Alma ngayala inga ile me tusa male e kusa male lo longo ngana ole langunga nga le fe mai ole le me afe mai Yesu se ale me le langona I auto. It's not a once and for all occurrence. It's a habitual practice of life. La longo tala oe e ke me fa penga o suio tatu o langa mo ke ole loto te fia ngau e o ina oe ka ngaka e karangoa Yesu I le fe me o fa ngau ki Apollo, they will never have a desire to hear the word of God. That's the practice, that's everyday life for them. Yeah, ola le o langa le fi fa long, ola le o langa le ese no tainga, le ese fi malama, le ese fi fa longo. Ese le anga fo ile ese na we fi o sky. Lava fenga uskai pe ale loa le upu ale tu. No, there's an order of things. You need to understand first so you can obey with the obedience that God requires. No inga o nei tangata ele fie fa alongo ngei le malama kai au le fie fa alongo kala kai au le malama yong kala o lai le olanga le fie fa alongo male olanga le malama. Le lo le upu a Yesu o fai longa na o le ayo se na fia mana. A good son is willing to know the heart of his father. O le akali le le kau fa marusia le kau kule ia oe ele se longa fa la kule amo nga e mingoila ia se eusta ile ai o le atali le e loto ile fina ngalo lonta ma fa pena na nau ia loa le me fina ngalo lonta ma. And if God is our Father, we will be keen to know His will. Fa me karaka kokus fai kau, piona fai tauina. It is because you cannot hear my word. And that's why they don't understand. Leise nau no tai. Leise lotu atu. 47, verse 47. O whanau mai le tua, e whaalongo ia fionga a le tua. O mea, peo vātu, o ie e fua iai, po whea kongu ale Kerisiano. E fua le lua mawhtanga ma le upu a le tua. Ke le loia te oe, au ngāwhu te fua iai a te auia, I le vaainga o tātou, ma le mato ngā lulua e masunga I le au whainga luenga a le tua tātou I kālesia. E fua le lua mawhtanga ma le upu a le tua. Mai whai upu ngai whawhitua mai, o le mai le tua, e whaalongo ia fionga a le tua. He who is of God hears the words of God. Can you see? O le a koe vaaila le reflexive way of reasoning here. Kusa le vai mai. Lono winga o le mai le tua, ea. E le fia whaalongo ia fionga a le tua.
He who is of God hears the words of God. For this reason, you do not hear them, because you are not of God. O le tangata ele fia whaalongo ia fionga pa ia le atua, o le whailonga mangingo, o le pio poa makira kila ke le ngā ki kilo mai ka haka mai loa ai, e le mai le atua ia oe. Aisea, e le ai so fia whaalongo ia fionga pa ia a le atua. E natural lava le whai e le atalii o le mea e mana o ia ilon tama, alan me wanga o ilon tama, ia whaalongo i lona si ufafonga. O whanau mai le atua, e whaalongo ia fionga le atua. Lona winga, e ala ona le whaalongo le istangata, e le upu a le atua, ona e le mai i le atua. Whai mai ia, whanau vile ia fionga lo tātou, i kala e sule whai i, o umal tātou, whamaro sile nei, fia ni tā au whai mai. A o au nei, tau te le tali tonu mai a te au. A wā o te whai atu le upumoni. But because I speak the truth, you do not believe me. And you know, le ngaso longa le ia inge ia le tātou sa walinga i le olanga ia so whai so. Yo tātou a inga titono le loto le tua ia malvama ia tfo isa amo mal tātou whai ngā malo. Wharong vula mei, a o au nei, tau te le tali tonu mai a te au. A wā o te whai atu le upumoni. O le mea le kiwhimanga e ngofolo e kike i, o le ability e le tali tonu o le tangata. Even if you are told with the truth. And we're talking about Jesus here. The truth that, not only the truth that it's the opposite of lie, but it's the truth that contains life, that has life, that brings, that has the power to change life, to bring about the regeneration. But because I speak the truth, you do not believe me. A o nei, tau te le tali tonu mai a te a wā o te whai atu le upumoni. Makala whape, i peang whape e liliu. A o nei, tau te tali tonu mai a te a wā o te whai atu le upupelo. How would that be sound? Mai dola ia lea. Which one of you convicts me of sin? If I speak truth, why do you not believe me? You know, o le malusi anga tātou te tali tonu, I want you to know this. Even that is a gift of God. Mea ngā aiai te oise nau nau ta inga mare malusi anga e mawhai e ona e mawhauwhauina ma mara malama e fionga pa ia a le tua. Te tau ona e loto whawhitai. You must be thankful for God's empowerment by which you are able to comprehend His truth. So as long, if you have that ability to read and understand, to hear the reasoning and the preaching of His word, and you understand, I want you to consider that as a pure gift from God. O le mea alofa mai le atua. Ea, o oe se atali ima se fino re atu. O oe a whapeo lau tali o le ioe, o a mai lo loto atu, ia fionga pa ia a le atua. Mai tala atu spa ia le nei tai au. O i la tau wa avea ma whanau o le atua, e whaalongo i la tau i le si ufafonga o le atua. A wale musua, a wale aungata, a wale fiu, e whaalongo i a fionga pa ia a le atua. I remember my very first preaching in this church, this building, I told you, o whaiatu ia te oe, tātou sa aungi la ia matua a o onga, ma whaalongo ia fionga pa ia a le atua. That's a number one reason why we were praying for a place. What? So we can have a place of learning and teaching the Word of God. E le ngā ose ngofuanga whai whaafale ainga ka kio me makako ai. Ma exercise e le ma o ele kilingi a la vea malo rain. There's much more than that. It's a place of learning and teaching. And we thank God for making us His children. Thank God for giving us new birth, regeneration, and we call Him Father, as He made us His sons. May God bless your soul as you hear His word. Yo vale atua lo mato wali. Te leo teimi e pasi loa na mato wa ai la mato whaalongo. E o lava la mato tautala ele nei
mea moni tā ua ma le mātango fie, o se manuia sili atu nai lo se silava mea mātou te mana tuna tu iai i le nei o langa. O le whai leo i mātou ma whanau ia te o e tamā. O se manuia maualunga, le whai o lau o fio, le atua fofoa, le atua alofa, le atua whamangalo e o le mana, le malosi ma mea umalava. Whai e o lau o fio mata mā ia i mātou le ali ie. O la mātou tautinonga e tumu i le loto o le whawhetai, le loto maualalo, mātou te patipati ai maolaina, le nei vāvenga sili o e whai alo mātou wola. O lo whanau ina leo i mātou, ma whai o i mātou ma whanau lau o fio. Ta māo au o fionga, lau e kālesia, o whai mataunu unga, o lau upu tau talangia le nei tai ao, ta mā ia le ngata ina wha manatu ia i mātou, a ia whātumulia o mātou loto i le ola whawhetai, ona ua e manatu mai, ma whaia i mātou ma whanau lau o fio. Miliona ma miliona tangata le nei laulangi, a ua e a whea lo mātou whaatau wā, whaia i mātou ma whanau ia te oelo mātou li. Fo ila vea inga e lo suafa e whawavau ona o lo alofa. E ala ia Yesu. Amen. Amen. Listen while you still can hear. Listen while you still can hear. The Master's calling. The Master's calling. Bow down while your knees still bend. Bow down while your knees still bend. The Master's calling. The Master's calling. I don't wanna walk away from here. I don't wanna walk away from here. Bind me to your side. Bind me to your side. I don't wanna walk away from here. I don't wanna walk away from here. Bind me to your side. Bind me to your side. Listen while you still can hear. Listen while you still